risimu ra kahle Jonas Gwangwa risimu rero ri chuwetani va ku emaxhoseni eka nhlekando minyisero munghana Lona FM kombandlela mi nga ni titwi la loko ni nga titwi swi endlaku ni nga vulavuli kahle ni kombela mi ta khotla kun'wana laha ni kota ku titwa hi ndlela leyo hambi swi ri tani minyisero munghana Lona FM i nhlekani ya mi hlekanisa kwala nga minyisela xitichi lexi ni mu ri ko mina ni khala nga Pat Mathebula ni wa risimati wa jimo wa xithongoma xi nga ri tani wa xicecani makulele wa ndandadzi ni ku tisela ni nga ku Afrika wa vulavula kusukusela la studio 1 hi le Masingito Mall again ila hi nga kona minyiseri wa mina na ku pfumela ku ri kwala nga ko na we u yime ku lunga ku lota hi byela ku timhaka i tingani tinhlengeletani ta ku hlawula vurhangeri ti ve koho ku hela loko ka vhiki eMpumalanga eMbombela nele aLimpopo aPolokwane kasi Eastern Cape ti vuye ti hakari mitsi hi ndlela yaleyo se i timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we ku n'wena mi angula mukuyini eka tona nhlekani lowu ku endla leswaku hi kota ku va hi ya amahlweni hi ndlela leyi ni rhumele mahungu yo tala swinene yan'wana ya kha huma ka van'wani va vayingiseri van'wani va kha va ku loko swi te tani van'wana a va lavi ku bioscope a vuya i vuye hi lakukulu van'wani va ku hayi a nga vuyangi i le ka minimo van'wana hileswaku ku na mahungu yo tala lama ma nge le ku vulavuriweni loko swi kha ka timhaka ta nhlengeletani ya vurhangeri hi ndlela leyo ku ya hi laha yi vulavurisiwaka xiswona kumbe hi laha yi nga fambaka kona hi ndlela leyo n'wina mi ri yini hi nga tsakela ku mi twa ku mi angula mukuyini mhaka yaleyo kasi timhaka leti ta ku va Justice Kampepe va suka ka commission leyi langutanaka na timhaka ta ku hikokwalaho ka yini milandzu leyi fambelanaka na TRC yi nga tengiwangi khoto ya le henhla yi swi bakanyele tlhelo sweswo yi ku hayi n'wina khale ka va president tshikani munhu loyi a tirha impela vandetani va n'wi tshika a tirha hi ndlela yaleyo se hi la ku ta twa n'we ku n'we mi ri yini eka 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta kota ku twa tlhelo rero ra mhaka ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo seke hi ta va ka hi bula na good enough mashego ya fukupela wara ya 12 handle ka sweswo nkarhi lowun'wana hinkwawo wa n'wina ta famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa xikwembu mi twenini mingisero wa mina 0860 0025543 hi twa ku timhaka leti hi ti ri yini laha n'we mi fambaka koho hi ndlela yo yeleyo se khoto ya le henhla yi te khale ka president kumbe khale ka va president n'wina hinkwenu a hi yimela tlhelo man tshikani Justice Kampepe va ya mahlweni na ku tirha ntirho wa vona hi ndlela yo yeleyo a hi buleni wo sungula hi lowu nhlekani inhlekani Botpet papa mina minjhani hi pfukile n'wina minjhani buti wa mina na ku xeweta vayingiseri va nongonoko lowu saseka wo rhandzeka u ngo tsaki nongonoko u nge saseki wa hi wu voni Xitsonga ku saseka xi lexi hi xi vona u ngo tsakisa ya wo tsakisa wo nyanyula wo hlohlotela wo aka hayi mi twenini se mi rini n'we vulavula i hlayisani nkwashu okay ka mora leyi kona ya n'wamanungude ya march leyi nga ta va kona mundzuku ku nga ti-31 ta march ri vaakatiko lava hi phakeriwaka mati kusuka emugangeni kumbe kusuka edyangwini ra N'wamanungu hi ta marcha mundzuku hi sapora ya hina ya Mopani laha hi nga ta swianyelo swa hina ku koxa leswaku ta lunghisa purification plant leyi nga kona hi nge vulavisisi purification plant leyi nga kona laha ka Damberia a yi koti ku fikelela ku hi phakela mati emugangeni because yi karhele i ya khale yi na more than 4 years hi tlhela hi langutana kambe emugangeni ya hina ti-reticulation system kumbe ti-pipeline system ta hina ti ka nkwashu ni kombela hi langutani foni ya n'we a yi na network kahle yi le ku tsematsemeni kambe hambi swi ri tani a hi yeneni mahlweni se n'wina mi ri mi la ku macha mi la ku ya ka a Mopani se swi vula machi lowu a mi tshama mi riyile ku loko damu leri ro tshika ri veri na mati hi machini no mi nge ti kombisa migingiriko leyi swi vulanga namuntlha ku
submit with memorandum to hambana aka Mopane district through the office ya NLC lava provincial Department of Water and Sanitation na national laha hi nga na ti-correspondence letter leti nga submitiwa before kusukela mugangeni leyiwa so leswiwani ku va ku yisa mahlweni because a ku na nhlanga leyi baleka ka ti-submission leti nga tiyiseka nkarhi lowu nga hundza hi yo mhaka swi tlhela swi ya kotlana loko damu ri tele so ndi nga ku ho sungula migingiriko leyi a yi sunguli namuntlha kambe naswona hi nge hi ku swi na xiave hi ku loko damu ri tele hi nga makumi mati lama ma ya kwihi hi yo mhaka hi nge hi ri vaakatiko ka siku ra mundzuku ha huma hinkwerhu hi mobilizile ku na ti-coordinators ka matiko hinkwawo lama phapaka kusukela mugangeni nga Vhembe na Mopani imiganga yihi Hlatshwayo leyi mi vulavulaka yona i kusuka kwihi miganga ya ku sukerisa halava lithava vo rita ridamba xipfungudze ku Olifants Hoek Magoro n'wamatatani ku hala va Black Water Ndengeza yi khoma va Babangu ya fika Giyani ku na miganga yo tala leyi supply-waku hi damu leriya so swa hi ku swi khumba masipala leti mbirhi wa Mopani na wa Vhembe. Okay, se swa twa se n'we mi ya macha se leswi mi nga hangalaka mi nge tetani mi ya macha kusuka kwihi hi ta kombisa machena yi ta sungula eGiyani bus rank I think hi 10:30 nampundzu 10 o'clock nampundzu hi submita memorandum ya hina eofisini ya executive mayor hi vulavula nawu lowu machi lowu no apply wu le xinawini se loko mi ku mi ya sungula ku macha mi ya macha a kwala a kusuka Giyani swo vula ku vanhu va ta suka ka tindhawu letin'wana hinkwato va suka va ta Giyani yes sweswi hi vulavulaku miganga yin'wana na yin'wana yi na ti-coordinator laha ku nga na ti-transport leti nga ta ka tleketa vanhu ku va yisa gonalini ku ri match lowu va a success hi rhandza ku kombisa ka vaakatiko ku ri leyi it's not a protest it's a peaceful march lowu nga protected hi xinawu na swi ta minkarhi loko vulavula hi match vanhu va hleketa tirhava bullet na ku khomiwa u peaceful wu le xinawini hi rhamba vaakatiko hinkwavo ku nga sali munhu lava hi khumbekaka hi swi challenge ya mati ngopfungopfu la Giyani yi veka spotlight ngopfu ku ta vona na le parlamente na everyone ku na timali to tala leti nga dyiwa ta ti-billions so kambe ku na nhlanga leyi balekaka ende hi khensa hi xikwembu ku damu ra N'wamanungu ri tele lexi nga kona i ku mfumo a wu intervene wu nghenelela ku ri purification plant liya it needs be upgrade-iwa na ti-reticulation system leti na tona ti puxetiwa because ti khale ti karhele na mitweri vo mina a khensa swinene tlhelo rero ku ya mahlweni mi te hi n'wina mani i hlayisani Nkhwashu i mbulavulo wa yona this N'wamanungu dam mass march forum okay no aya khensa swinene Nkhwashu ku va mi teka xiboho xolexo mina na kombela xiximwe ku impela i mfanelo ya n'wina tanihi vaaki ku kombisa ku vilela kambe mi nga kavanyeti lava va nga khumbekiku kumbe mi onha nhundzu kumbe mi kokakoka hi ku macha a swi bohi ku hala ka dustbin mi nga macha ku tlhe ku nga hala ki dustbin kambe swikongomelo swa n'wina swi kota ku fikeleriwa ku ya hi laha mi va ku mi kha mi lava ku fikelela swona hi ndlela yaleyo fambile Nkhwashu hi ndlela yaleyo 19 minutes ntsena ku pela awara ya 12 hi ndlela yaleyo a hi ku tumingisi ra mina 0860002543 nta ri teka riqingho rero hi kota ku ya mahlweni kambe endzhaku ka leswi a swi khataleki Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko hi wo wa xela ku vona twi ntirho ku wa xela vona twi kusuka studio 1 le Masingito Mall a Giyani ila hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela hila ngere ku fambeni na we hila ku tatwa ku weta weta maka tiriyeni un'wana mingiseri lo nhleka ile sa bona studio 1 a Giyani a Masingito Mall a baba swinerekisi minjani na kita pasi hi pfukile bujani bari wa mina hi pfukile a khensa swinene namuntlha ni la ku ta ti vulavulela leswi nga ta yelana na mina swi nga ta ka swi nga tisi swi nga ta ka swi nga ni tisi ndzi ndzhaka loko ni vulavurile ni mi twile mi karhi mi vulavula ku na swo tala leswi nga vulavuriwa swo fana na mihlawulo na yini a top 5 a ni nga yi kolomo timbetseni mina ni ta hi leswi
vumbiwa ra hina ri saseke ngopfu sivara wa mina na vayingiseri va Munghana Lonene ku fika ka tindhawu tin'wanyana leti ni la ku vulavulaka hi tona ko va ku a ni swi nge vi swi sasekela mani na mani xin'wana na xin'wana ka vumbiwa leriya ri ra hina ra 1996 kambe kulukumba luya va nge fani masimula leswi va swi endleke hi matimba lava nga hava xirhi wa wona ya ku ya va vuyisela nakambe General Mkhwanazi ku va ya mahlweni va tirha aka malembe mantlhanu ma landzelaka hi ku vona ka mina ni va hluvulela xihuku ni vula hi yini na swi kahle hikuva vona lava masimula lavawani va pfumeleriwa hi xiyenge xa 207 subsection 3 ra vumbiwa hi vona va nga na matimba yo hlawula varhangeri va ti-commissioners ta swifundza swa hina swa kaye se Mkhwanazi loyi ku swi ta pfala milomo loko va n'wi vuyisile swi kahle a ta hetisa ndzima leyi a yi sunguleke ku nga ku sivela vugevenga ku va ka leswi a nga sungula ku swi pota hi lembe leri nga hela hi ti 6 ta July tatana masimula lava ni vulavulaka hi vona van'wani va ta vula leswaku na vona va khumbekile ku va vulavuriwile ku va rhumeriwe masamanini swi kahle ngopfu va nongonoko lowu leswi nga ku ri swoho vo tala va vulavulaka hi woho wa dyondzisa na hina hi vulavulaka hi nga reti nga ngeteli swilo leswi hi nga swi tiveki ku fana na leswi ni ta ku swi vulaka samanisi a swi vuri ku chajiwa masimula ku za va kota ku va vuyisela Mkhwanazi a va chajiwangi ku fana na lava va 12 va maphorisa lava 12 ku komba ku va chajiwile va hume hi tibeli ta va 40,000 na ti 80,000 un'wana tlhako a nge koti ta kota 10,000 a wu langi loko ku va ku nyikiwa xilo xa nge beli a wu ti langile loko munhu swi va ra a teka timali a ku i nkata pet khalanga i nkata peluka i nkata dlambadlamba i vukatini lebyiya a karhi a nghena ka vukungundwani hi timali leto tala a ni voni ku za lava le ka huvo ya hina ya judiciary ku za va ku 80,000 40,000 va langute ku vanhu lava va ta swi kota ku hakela mali liya se loko munhu a ri tsandzeka ku humesa mali liya i ko ku tlhelela mabandini xin'wanyana ku ri kumba masimula loko va ta ya leyi hi siku ra 21 ra Dzivamisoko va ya hlamula ntsena leswi va nga ta vutisiwa hi huvo mayelana na mali liya ya 360 million ye leyi matlala luya a nga accuse number 1 a nga nghenisa vanhu lava vo tala lava ni nga vulavula hi vona i accuse number 4 se a va tichajiwa swi ta komba ku endzhaku kwalaho hikokwalaho va ha ri na matimba na sweswi masimula lava ni vulavulaka hi vona a va si yimisiwa ntirhweni ene hi nga rivali ku vulavula hi National Commission a nga fani masimula i thoriwa hi mani ku ya hi vumbiwa ra hina lero sasekaka i thoriwa hi yena mupresident ka 207 subsection 1 yena a kota ku ya thola yini ti-commissionara tanihiloko ni vurile loko ku ri ku va kanetana a swi fambi kahle va vitana holobye la welaka ka xiphorisa xo karhi a ta nghenelela ka yini ka lava xifundza lexiya commissionara loyi a nga va koho xikombiso kwale ka vantuli a nga tshami wa le KwaZulu-Natal na masimula ivi holobye a ta nghena exikarhi ku hikokwalaho ka yini hi lava manana loyi a va commissionara kumbe hikokwalaho ka yini hi nga n'wi lavi xo hetelela mupresidente i na matimba kambe masimula loko a kote ku nikiwa matimba hi vumbiwa kwalaho ni nga vula kona mupresidente i na matimba na yena ka section 1 ka subsection 1 ya 207 kambe xo hetelela mupresidente i tola xandla xa yena na vaholobye hi ku ya hi vumbiwa na yena ka section 91 subsection 2 leswi swi nga vulavula hi nkulukumba Tsenzo Mchunu swivara wa mina mo swi langutela tlhelo mi nga swi landzeleli ngopfu lexi mi ni tivaka xo hi ku ya hi nawu a wu vuli ku i basile loko munhu a basile a pumbiwile a lumbetiwile i ya basa la ku basisiwaka koho hi kwihi hi le khoto a nawini loko va ku va tshama va swi langutisa ka swilo leswi nga vula hi Mkhwanazi a va voni na xin'we na magqweta ya vo lexi va pumpaka xi nga va yisaka hala va la ku tlhelela ntirhweni i naka vantara ra vona ri va hlongolangi loko va tiyimisa vo lo tiyimisa a va yi ku tirheni kambe ku basisiwa ka laveka va tlhelela le hobyeni leyi a wu langi kumbe ni basile hi ku loko ni languta va fike va vana swilo loko swi va ra mi yaka ehubyeni ya nawu mi nga tshiki na siku na rin'we mi yimisa voko ra xinene hi ku tsakisa vanhu mi ku Xikwembu ni tiyelevisiwana ni vulavula ntiyiso ivi lava vo torowa ku i teke osi loko mi teka osi mi tshami ya mi ya vuya mi ku
mupresidente wa tiko a nga kulukumba Cyril Ramaphosa i mi pfumelerile ku mi herisa xipano xa PKTT. Ivi mupresidente va ti hlamulela hi ku va hanya mupresidente va ku a nga mi hembeli mina a ni n'wi pfumelelanga ni vulavulangi na yena. Se swi vula ku hi hemba anda osi se va nga vuli ku a va na nandzu va fanele va tlhela va hlamula liya va nga vulavula va hlambanyile ku vona va ta vulavula ntiyiso tatana Ncunu lava vitaniwaka hi vito ra immediately. A ni tivi loko mi ri na xivutiso swi va ra se mi ni hetela no lava ku vulavula hi sweswi swa ku tsakela ku ya ka mani n'wana mana mina Mkhwanazi Mkhwanazi na mina na n'wina na Mkhwanazi leswi n'wina mi rhandzaka swona Mkhwanazi na van'wana ni nge va vula a ni le ku runguleni ina ntiyiso wa ku ni rhandzela ni munhu wo boxa swilo leswi namuntlha hi swi vonaka ka ti-commission ka ti-ad hoc swi va ra inge mi nga tshamangi kwala mi nga kona. A ni vuli ku loko mi vona swilo mi nga byeli mfumo ko va ku mfumo tiko lera hina vanhu lava swigevenga hi va vitana ku va wela ka ximbolele xa organized crime hi ririmi ra vanhlambi va dlaya. Loko mi vona swi mi fanele mi vona mi hleketa ku le kaya PSS wa mina na vatukulu mi vona mi pima hi ku va endla yini va dlaya. Ene mi tshama kumeka ku mfumo a wu le ku sirheleni ka timbhoni leti kumbe lava baku switsweriri kumbe lava kotaka se Mkhwanazi ku za a boxa i na xin'wana nyongeni nakona i durhile Mkhwanazi loko ve hi kume hi hlongola Mkhwanazi hi luze mali yo talo phela ku tekexa kumbe ku trainer phorisa rin'we i mali yo talo. Mkhwanazi i fambe tindhawu to tala ta ti-tasking hi n'wi hlongola hi mhaka ku i kote vanhu va tiko wa hina va madyasu vupfili hi nga tirhisi swona 100 iko 0860002543 na kona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomandlela un'wana mi ngiserelo nhlaka njhani buta mina ipfukile n'wina minjhani ipfukile a khensa ni la ku yisa mahlweni mhaka liya ya ku yimeriwa hi tihosi hi ndlela leyi nkama leyi nga na yona ya ku la ku yevula homu hi nga ri na mikwana ya ku hi lava hosinkulu a yi yime tlhelo va ta yi lava hosinkulu hina hi karhi ya mahlweni loko tihosi ti hlanganile va hlawula komiti leyi ta fambisa leswi hina a hi ta fambiseriwa hi hosinkulu loko hina hi ri na xirilo komiti liya yi ta hi pfuna leswi hina hi ta rilela ka hosinkulu se va ta va karhi vo loko ku ri va lava hosinkulu hosi yi nga yin'we yi ri munhu yi ri a ri one va ta va yi lava ku hina hi le ku pfunekeni handle ka ku hi tshama malembe na malembe hi ta za hi tiyela vatukulu va halela hi mhaka leyi hina hi lava tiko ri famba loko va hlanganile va hlawule komiti yo karhi leyi nga ta ku loko hi ri na xirilo hi ya ka vona ni vona ka ku swi ta famba kahle. Hikokwalaho ka yini mi vona ongeti vukona bya komiti swo swi nga ta hi antswisela xiyimo hi ku leswi swa vuhosinkulu a ku na swi swi yaka kona ka ha ta hela 100 years mi fike njhani kwala vele kusuhi ngopfu na ku byela ku hosinkulu mani n'wina ka 100 years leyi mi fike njhani hambi vo hi byela ile lava va karitaka va ta kaneta mara loko vo va hlanganile ivi va hi pfuna leswi va hi pfunisaka swona hina lexi hi xi lavaka ngopfu a hi mhaka vuhosinkulu ku fana na mina ni vo hina mina a hi mhaka ngopfu ya vuhosinkulu a na hala ku ta kwala i ku tiko ri ya mahlweni rixaka ri ya mahlweni rixaka ri ya mahlweni hi kota ku va na vuyimeri leswaku hi yimele hi mani as long ku vona va hlanganile va twanile va hi yisa mahlweni swi tele ku ya hi mina Namaste Papa. I'm sorry. Okay. 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomandlela batwile very ku ya hi mina na va mhaka ko very ku ya hi mina mhaka leyi kumixani nga hetelela ku hi languta ku ya mahlweni eka nakona ko Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM hi ndlela yele languta karhi hafu kupila hora ya 12 a hi twenini ku la ka hafu kupila hora ya 12 mahungu misava ya awara ya n'weta emsekini suka kwalano ni ta kombela hi dzikanyana la hi dzika kona hi dzika la ka ku hi vulavulanyana hi tinhlengeletano leti nga va koho ku hela ka vhiki Mpumalanga, Limpopo, Eastern Cape
ti nyika xifaniso xa njhani xa vandla la African National Congress na ko mi vone yini a ta tsaka ngopfu ku twa ku anamisiwa ka miehleketo ka mhaka iyo yeleyo hi ndlela leyo kambe sweswo hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya ora ya n'we ya ta yimise ku ni nhlekani hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani nakhalanga Pat Mathebula sweswo mingisera mungena lona FM na ngana ku Afrika wa vulavula eka xala wana 2 kusuka studio 1 ile Masingita Mall eGiyani ntere a dzikeni wa ka yena lava la edzika la ai buleni hi timhaka leti ta nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ku ve na matitwelo yo hambanahambana ka tinhlengeletano leti ti ri kona ku hela ka vhiki van'wani va tsakile van'wani va tsakangi van'wani va kwata van'wani va tsaka kambe van'wani va kombisa ku leswi swi kombisa vun'we bya vandla van'wani va ku a ku na vun'we bya vandla ko tumbelelaniwa n'we mi ri yini nomboro i 0860002543 na engeta nakambe 0860002543 a hi tekeni mingiserelo a ri wo sungula nhlekano loko hi kha hi dzika nhlekani Butati nhlekani a hi papa pfukile Butati hi pfukile poto mina n'wina minjhani pfukile Butati ni lava ku nghena ka lewa ya conference ya ANC ya Limpopo na Mpumalanga I think hi Friday loko mi ri Friday Thursday loko mi ri I think mi ri Mayflower ni vulavule hi yona ni wishela the three provinces unfortunately Eastern Cape a yi ngenanga mara loko mo vona the outcome ya Mpumalanga na Limpopo swa tikomba ku ri these two provinces they are on the right track loko khuluma mi vulavula hi renewal ya ANC loko uzobona ti-region ti hlanganile ti unitile ti hlawula vurhangeri leswi hi swi vitaka in terms ya politics they is uncontested or unopposed swa tikomba ku ri we are heading somewhere as the ANC because in most cases u kuma ku loko hi huma ka ti-conference ku va ku ri na more division than before mara ka these two provinces ya Mpumalanga na Limpopo swa tikomba ku ri no ANC is united especially ya Mpumalanga the branches ti kombe ku tshemba ka leadership ya comrade Mandla vana ku tshemba ngopfu ka vurhangeri bya yena se they are very happy na president Vulini ku ri no loko karhi a pfala the conference ku comrade Mandla is a good comrade easy ku vanhu va n'wi approacha se leswi nga nyika the branches ku ti n'wi hlawula ku nga vi na munhu va n'wi opposaka Buteti loko mi vulavula sweswo president va vurile va ku is easy to approach ani ni tshamwe na loko mi kha mi tshama president n'wina loko mi tiva vutomi bya vo mi tshama xitulu wa ANC ya Mpumalanga mi vona ku ri swoho leswi president va nga vula swona va rini i comrade premier comrade Mandla Buteti i munhu un'wana wa ku loko u mi lava any issue leyi nga ko ya government any issue nga ko political a nga langutisi ku i vulavula na whether you are a REC member or you are a branch member any ordinary person can easily access comrade Mandla a vulavula na ye ene loko a vona ku leswi swi vulavulaka a nga kota ku a ku pfuna hi nkarhi wolowo he doesn't really postpone immediately wo teka call a fonelaka ko u kuma ku pfuneka i munhu un'wana na un'wana na access ka ye 24 hours that's why loko uzobona Nkangala Nhlazeni Gertsbande akuzanga ku ri na comrade wun'we nga fika yima ku no ni vona vito ra munhu un'wana loyi a nga hi leadaka meaning all this region they are currently happy na comrade Mandla they stabilize the province everyone is happy everyone ina access ya ku a raise any other issue a nga happy hi yona so a tlha fika ya amukela ku ri no mavonelo man'wana lama hi ma lavaka ka organization and also wa vula ku if kuna munhu loyi a fambaka vulavula swo karhi vito ra me or a fika vulavula swo karhi hi vito ra ANC let us know because we cannot allow to have one member who will go around destroying the image of the ANC yeah so that's why there was no problem ka conference ya hi fambe kahle very smoothly after the conference we are all happy tshemba ku ri the stability that we are but that we are having at the moment la Mpumalanga it will continue mahlweni Buteti
na vona hina hi tirha na vona tanihi comrade, hina hi tirha na vona tanihi premier wa xifundza. A swi tiki ku tirha na vona, i van'wani va lava va tirhekaka swinene premier Mandla Ndlovu. Kambe xivutiso ku ta va ku hi ku vona ka n'wina mi vona ongeti leswi swi nga endlaku yele Eastern Cape ya Hakaritse ku nga va ku ri yini? Eastern Cape Bootcat i ku secretary na chairperson ku nga Oscar Mabuyane na loyi wa ka Ncuka Ituva Bootcat a va ha voni hi tihlo rin'we Bootcat. And loko a nga ha voni hi tihlo rin'we Bootcat swi endla ku organization yi safara Bootcat. That's the problem leyi nga ka kona. Meaning ku na faction, ku na faction leyi supportaka chairperson, ku na faction leyi supportaka secretary. Mara vo loko a vo in all these things Bootcat before mthamisa conference loko ri na madistrict lama nga ko yo karhi ma fambisa kahle hi ndlela ya kahle se mi pfumela conference ya mahlweni a yi ta fika conference or the branch ti vula remember Bootcat vanhu lava Bootcat a hi vona the custodian of the organization. The custodian organization Bootcat i the branches of the ANC. So ava deal with the dispute va pfumela ku vana va fika ti vulavulela Bootcat. Like for example as I'm saying ku Limpopo Mpumalanga ku fike nkarhi chairperson a huma na va dissolve na vanhu va vo va ku now we teka ANC hi tlhelisela ka vini va yo ku nga ti branch Bootcat. So the branch ti vulavulela Bootcat mara ka case ya Eastern Cape we got the two people va ku they are not allowing ku the custodian organization ti fika ti yima to ku hi lava mana hi yisa mahlweni. That's why I always say Bootcat ku no one must be bigger than this organization. Sa va pfumelela ti branch ti ya ti vulavulela Bootcat. Se loko ko fana na le Limpopo ivi ku fika munhu o fana na vankulukumba Stan Mathabathaba ku se va dissolve organization yi tlhelela ka ti branch ivi ti branch ti hlawula va lava ti nga va hlawula bona va nga vuyi, swi vula yini? Swi vula ku tipolitiki ti herile kumbe va vekeriwe swin'wana? Loko se hi lava ku nghena ngopfu deep ka mapolitiki Bootcat we always say ku we must never have a dustbin ya ma-comrade Bootcat. Remember ANC ya ku trainer from for example let me make an example hi Ronald Damula i sungule ku va active politically from university a trainiwa ka va youth league sweswi le ka NEC MEC I mean is a minister with that experience a nga na yo Bootcat. Na loko mundzuka nga ha ti kumanga a ri ka executive ya president or a ri ka NEC ya ANC he still have a role that he can still offer ka the politics of the ANC Bootcat. A so boha ku xikolokolo loko me ni nga ri MEC or me ni nga ri chairperson it means ANC Bootcat ya ha ri kona. That's why namuntlha ti-organization ta ku tala Bootcat ti struggle ku ti fuma or ti struggle ku ti survive ti ya mahlweni because he surrounded this organization ka munhu wun'we Bootcat. Loko famba ye swi fini. That's why na ma-business ya vanhu Bootcat a ma koti ku ri ma va na continuity loko munhu wayo all over. Why? Because it was one man show Bootcat. So the ANC must never have that room. Na loko mun'wana a humini Bootcat you can still assign him a tirha ma-task man'wana ma nga koka organization Bootcat. Hayi ku nikwa task ku chairperson ku secretary Bootcat. Mara u kota ku khoma that mentality Bootcat this ANC of ours Bootcat yi nga va renewed yi kula ya mahlweni. Na metiri botomena khensa swinene tlhelo ri nkomo. Kensen Bootcat. Inkombo tomina khensa. So mingisi Mngana Lona FM 0860002543 na ngona ya Afrika wa vulavula ele ka Mngana Lona FM aya mkene n'wana mingisi ro nhleka. Ay Bootcat. Papa mina minjani? Minjani? Ay pukil man mina Apple novela la pulokwa. Inkombo tomina. Man ivuyi vanyana na ho yi man mina la ku iteka ila ka timhaka ta ku va rixaka ra Matsonga hi vuyi va na ku kanakana ka ku wa hina hi nga va kona ka top 5. Mara ivekeni mina ni tlhela ni va na view yin'wana andhaka loko swilo leswi ni swi analyzini ni swi vona ku a hi ri na candidate la kusuka ka Matsonga and then nakona before ku ya va na ntshamo lowu tona ti-region kumbe district 35 a va swi tiva ku okay loyi a ya ku hi rhangeleni i mani and hinkwato ti-district leti ti le ku representiweni. So lexi ni lava ku xi hlamusela ngopfu ka leswi i mhaka ya ku hi na ku tlhetlhela ndhaku loko se ku ri nkarhi luwa wa ku se ku fika nkarhi wa nkarhi wa swona hi lava ku va ti-victim-nyana mani ende va kona na kwele ka inani ka committee rixaka ra hina ma swi vona ene mara kambe mi vula ku yini la mi vula ku
mhaka ku va ku ri ha munhu wo vulavula Xitsonga eka top 5 ya ANC Limpopo? Yes, because ku vi na hoyi yona yaleyo ya ku hi nga ri hina Matsonga ka province a hi tekiwi serious, but swileswi mbulavulo lowu a hi vanga na wona hi nkarhi lowu a ku fanele ku kha ku pushwa vanhu from ka ti-district to karhi ku okay wena famba yimela a hi swi tiva ku swilo leswi possibly swi so. No, hi ve na wona mbulavulo walowo ma tsundzuka loko nhlengeletano ya va leyi a yi vulavuleriwa hi tatana Peter Ngoveni hi te ta vulavula na wona kwala moyeni walowo, kambe leswi hi nga swi kuma i ku hina tanihi rixaka hi nge a ntshembi ku hi nga vilela ku a ku na munhu wa le ka top 5 aka ANC. A ntshembi hi nga vilela, hi ta vilerisa hi yini hi ku hina hi nga lo swi langa. A ntshembi ku i munhu un'wana a nga hi langela ku hi va ka xiyimo lexi. Yeah, but leswi ni nga swi vona swona ka swimburamuro swa xikandza na hina vanhu vo tala a va kha va ri ku vileleni hi sweswo, mara a va participate, a va ngheni hileswaku leswi na mbilu ya ku kona ku u tshame na munhu a ku laha a hi kona, mara wa n'wi vutisa yena ku u kona na wena, are you participating na? Swi le ku hi hlupheni, ene xiphiqo xikulu xexo xa ku exiphiqo xikulu xexo mingiselo wa mina xa ku vanhu a va ngheneleli ka swiyenge leswi, ka ti-process leti, kambe va lava ku vona ku ndleke leswi vo va lavaka swona. Swi ta ndliwa hi va mani mi nga ri ku ngheneleleni, hi ku loko ku ri ku hi lava ku munhu a nghena hi ku i Mutsonga swi vula ku i fanele i ri xirho. Swilo leswi swi le ku humeleleni ku sukusela kwale hansi na le ka ti-ward. Mi kuma ku ward yo karhi va ku tiko ro karhi a ku tshama ku va na mukhanselara, mara mukhanselara ku na candidate na von'wina ma nghenelela, von'wina mi nge le ku rileni na, ma swi vona. Hi nga rili hi ri kule, a hi ti dyondziseni sweswi ku loko hi rile loko ku ri ku hi lava ku va hi va na xiave kumbe mbulavulo hi ANC a hi veni hi ri kona, because ku khomenta u ri kule naswona a swi vi swi kha swi hi pfuna nchumu. Mina no lava ku hindza hikwalano mahlo wa mina. Buti wa mina na khensa swinene. Mina leswi ni nga swi loko mi kha mi famba mingisero wa mina ni ya hlela ni vona ku vanhu vo tala lava va talaka ku solasola swilo swa muxaka lowu kumbe ku tisa matlhelo lama ma nga vulavuleki na maendlelo lama, ku tala ku va lava va nga ngheniki ka ntirho walowo, va nga ri ku vona loko ku yiwa ka ti-branch meeting swi nga antswa va ya Ncuveni kumbe va ya Byaleni kumbe va endla yini, a hi xirho xa vandla ra nchumu, a hi nchumu hi mhaka ku yena data ka Facebook kumbe ka yini hi ku a tsalaka kona. No, a swi tshamisekanga. A hi ti dyondziseni ku hi nghenelela loko hi lava ku va na xiave ma. Ntiyiso ni mi twile buti wa mina khensa swinene. Inkomo Masha. Inkomo hi yo mhaka mingisero wa mina kuma ku miganga yi kuma yi ri minharhu mune yi ri wadi yin'we, hi mhaka ku vanhu a va ti tsala hileswaku vanhu a ku ndliwi nchumu ko hanyiwa ro sharpela. 0860 002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani loko ntsindana a miyela yi tala ku va ku ri na xiphiqo xexo i lava ku ni yisa emavhengeleni mara a nga le ku ni yiseni. I mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani ahe bot mi pfukile buti wa mina? hi pfuki bothet n'wina minjhani na vayingiseri va Afrika wa vulavula? Hi pfukile buti wa mina, mana khensa swinene mani, mi ri yini n'we? Bothet ku vula ka n'wina ku mi ya tshama ehansi mi langutisa kahle mi endla introspection ku kahle swo swi yini ku hi tikuma hina hi salele ndzhaku ka swilo hinkwaswo. I think na mina ni la ta kandzela kokwalano mativa hina hi nge ka hi nga afford ku tikuma hi kha hi holovisiwa hi holova hi swilo leswo ka swi nga hanyi kahle. Yeah, hi nga expect ku la ta endleriwa swilo ivi swilo swi ta hi gcine hina hi gcine mahlori hi ku matwa a bibeleni hi mana from heaven. So lexi nga kona loko i languta ni tshana ni ya vuhlawuri lebyi nga va kona le ka province ya Limpopo na vurhangeri lebyi nga va kona lebyi hi nga nyiketiwa byona, a swo va coincident ku swilo swi va hi ndlela leya swi nga va hi yona. Loko wo languta andzeni ka vuhosi bya tixakaxaka la South Africa i kuma ku Vatsonga va hava hosinkulu. It's not a coincidence.
ku ri hi fanele hi ti languta hina ku kahle i yini swi swa wrong leswo ka hi nge le ku swi endleni kumbe i yini leswo hi nge le ku swi endleni swo ka swi nga align hina na thyaka letin'wana. So mina leri ni nga ta zama ku encourage rona hi leri, n'wina varhangeri mi nga hlawuriwa. Loko zava murhangeri i murhangeri hikwala ka ku va i hlawuriwile ku i ta rhangela mani na mani irrespective yo munhu loyi i mulungu, i mutima, i mutsonga, i musotho, i muvhenda. Murhangeri a exercise vurhangeri bya yena a provide leadership ka ti-followers ta yena na hina laha hi nga kona andeni. And a hi la ta vona issue ya ku loko i kumeke i hlawurini i ri murhangeri ka xiyenge xo karhi, i sungula ku la ta fambisa vurhangeri lebyiya hi ku ya ku wena i vulavula ririmi muni kumbe hi ku ya ku wena i muhlovo mani, i mulungu or i miyini, ma swi vona. So i swi leswi South Africa hi leader hi le ka ku swona mhaka ya vurhangeri a ku vi mhaka ya ku i tiva ku un'wana na un'wana loyi a nge le hansi ka wena loko va kha va ku vhotela i vhotele hi tixaka hinkwato leti nga kona ka province yaleyo, a wu vhotelangi hi vanhu vo karhi ntsena. And then when loko i nyiketa i-services hi ku ya ti-resources leti nga na tona, phakela ti-resources teto hi ku ya hi ku ringana, i nga languti ntsena ku wena ngati ya wena yi huma yi ri kwihi. Hi ku a wu hlawuriwangi hi ngati ya wena, i hlawuli hi ti-branches leti ti nga talatala hinkwako la a province ya Limpopo. So when you render kambe xin'wana xi hetelela xi valaka ku lava va hlawulaka nkama wun'wani va teka matimba ya vona va ya nyika lava nga hlawuriwa va nga ha vuli nchumu. Hi ku loko ku ve a va vula nchumu a hi nga ta fika ka xiyimo xexo mi vulavulaka hi xona. Kambe loko ki mi ndla vuhleri loko no mi nyika nkarhi ni ku hlela ni varhangeri mi hlela ku ya ha wun'we mi vona ku va korhokela ku ya hi ku va fanele va korhokela vaaki kumbe va korhokela ku ya hi ku rimitsu ra vona le kwihi. Ko tala ku va ku rimitsu ra vona le kwihi. Ene swi vanga hi ku hina tanihi tiko tanihi vanhu tanihi vaaki a hi va byeli ku leswi va swi endlaku a hi swona. I mani a nga tshama a ya kaneta a ku MEC wa rihanyo mi tshame mi aka titliliniki tingani khale ka Gazankulu loko va kha va swi vona ku a ti le ku akiweni ti akiwa khale ka Venda na le khale ka le Lebowa ntsena. Mi kuma ku hava se ivi mi hetelela mi swi vona ku loko ho tsandzeka ku ndla sweswo swi vula ku leswi van'wana va swi hleketaka swi nga hetelela swi tshama swi kha swi ndlisa sweswo. ene mativa it takes more than a leader ku va i tikuma i nga ngheneleli i nga tikumi i ku ri i ti ehlisa ku fika kokwalaho ka ku i tirhela rixaka hi ku ya hi ku wena i wa ngati yihi. It takes more than a leader. Swi lava a real leader a kota ku swi twisisa ku we are a diverse nation. And then Limpopo yi consista hi tixaka ta yi-4 va nga valungu va vulavula ririmi ra Afrikaans na Mavenda na Matsonga na Mapedi. So therefore loko i kha i servisa i nga languti ku munhu i vulavula ririmi munhu kumbe i wa rixaka rihi. Murhangeri wa ntiyiso hansi ka ti-followers ta wena ku na vanhu vo hambanahambana mara va ku hlawurini ku va murhangeri. Ehenhla ka sweswo swi lava you need to ascend above mhaka ya ku wena i vulavula ri munhu kumbe i wa muxaka mani munhu kumbe i wa rixaka rihi. Murhangeri wa ntiyiso hansi ka ti-followers ta wena ku na vanhu vo hambanahambana mara va ku hlawurini ku va murhangeri. Ehenhla ka sweswo swi lava you need to ascend above mhaka ya ku wena i vulavula ri munhu kumbe i wa muxaka mani i kota ku hi korhokela hi ku hetiseka. Mara ku ri ntiyiso na rero vulavulaka rona ku mativa we are so relaxed hina van'wana in a way that whatever that we get hi ri swi right hambi kha hi nga kumi nchumu hi ri swi right. Mara lani ka njhakanjhaka ku na murhangeri wa hina wo karhi hi nga n'wi hlawula ku at least a kota ku a hi representa ka ti-region hina vo karhi lava nga ta va hi representa ka province. Mara mi kuma ku hi miyerile hi teki back seat and we expect swilo swi ta ti humelelela ene swi nge humeleli hi ndlela yaleyo kuteni. Yin'wana mhaka hi leyi sweswiwani wa damu leri va nga ritha vito leri va nga ritha rona leri ra Segrefiri ri tele ri lo phi tiphayiphi laha hansi already tiphayiphi wini i khale ti tshame ti nga kumi mati. I wonder loko va ku michini yi onhekini a yi onheka yi kha yi tirha yini. Yona tiphayiphi already ti kona ti nga ri tirheni ka nchumu for the past 25 years or 26 years. Mahlori ya humelerini a dan'wini lera ri Segrefiri
so ka mahlori na hina va endleleni mahlori ku ya humelela ku huma mati la swiphayiphani swa hina la asitarateni hi kombela varhangeri va hina va endlela mahlori ya lama na hina hi ta kota ku tsaka leswi kha hi pemberisa swona ku tele damu hi kombela ku na hina hi ya pembela ku swiphayiphani se swi huma mati mahlori yi ri ku humeleleni hi leswi kombela ku swona ntsena mati i nga tshami ofisini kha ngendi nchumu i fila i nga ri kumbexani i ku you are a leader mara a ku na leswi contributaka swona ka endla ku swona ku cinca vutomi bya vanhu lava nge le hansi ntiyiso ngopfu ni mi twile poto mina ni mi twile amen good khenseli poto mina 0860002543 kumbexani la ka ku onhaka ka michini ku ngo va mhaka yale ya ku michini loko yi nga ri ku tirheni na yo ya onhaka ntumbuluko wa yoho yeleko ya onhaka ku ngo va ku nga onhaka tiphayiphi kambe michini loko yi ri ku tirheni yi nga ri ku tirheni ya fika la se yi karhalaka kumbe yi onhakaka hi ndlela yaleyo kambe hi ku tumikisero wa mina 0860002543 n'wana miyingiseri loyi nhlekani aye khalanga Mfukeli hi pfukeli papa minjhani n'we hayi va lava namuntlha na mi twa ku mi la ku dzika ahiye hayi na hi tshame papa marile mara moyi khalanga a ni lava ta sungula laha ka ku hi nga endli mistake tanihi rixaka ku timhaka ta representation hi ku ya hi mihlovo ka ANC ti sungule hi Matsonga Machangani no loko ANC yi ku nghena va Mandela va va ti-president ka ANC a ku tele matlhoza yo tala nationally ene ku ve na huwa yikulu hi nga endli nga ku vana ve tshamba ba huwa loko va nga representiwi. People were making a lot of noise. ANC matimba ya fane ya shifta ya suka Eastern Cape because ANC na vanhu vo tala va Eastern Cape. And loko ngena JZ loko ilanguta NEC ya ANC power yive yi shifta from Eastern Cape la ku vulavuriwa ngopfu Xixhosa ya KZN la ku vulavuriwa ku Mazulu. A lot of people lava va vulavulaka Xizulu va ve va nghena ka NEC va nghena ka ti-strategic position ene ku va na huwa. Then ka hina khalanga yi ngo va ixiyaku not necessarily ku ri vanhu a va rilela ku loko nghene Mchangani i ta endla yini never i khale va ri kona Machangana hi sambona impact leyi va nga tshama va yi endla va endlela rixaka but then the voice leyi vanhu a va yi humesa a yi ri ya ku i khala kha ha swi vona ANC ya vanhu hinkwavo yi veri a yi languti ririmi a yi languti ku munhu hi tshama kwihi mara in terms of service delivery loko i languta Vhembe because vanhu lava vulavulaka Xivenda ve le ka 90% service yo tala yi ya kwala va tshamaka kona ene i ntiyiso ene a swi bohi ku ri ni rila loko swilo swi nga tshami kahle ni fane ni rila loko ni ri members of the ANC no ti-membera ta ANC ti nge yi winisi ANC that's why va ku there are members and supporters of the ANC ti-supporters hi lavo pfumala khadi mara va vhota ANC ene va na right to humesa voice loko va vona ingaku swilo swi fambanga kahle then I languteni top 5 I don't care ka top 5 ku humelela yini yeswo swi nga xiswona na PEC yi kona va kona vanhu tixaka hinkwato ta kwala Limpopo it's represented sweswi swi nga xiswona mara leswi nga kona wena khalanga a hi pfumeleni ku leswi demarcation leswaku hi nga rila malembe na malembe khalanga hi nge yi solve issue ya ku Machangani loko va nga swi lavi ku ma nghena ka position yo karhi a ma nga ngheni hi timhaka ta ti-demarcations leti nga kona hi mhaka ku loko i languta Vhembe va ntsanana ngopfu loko i languta Mopani la i nga ku va na impact it's easy ku divide rixaka ra Matsonga hi mhaka ku rixaka ra Matsonga va na timbili leti ya ta ku a va swi lavi ku seketelana that's why you khomeni kwalani hi ku se mi ta kona laha xiphiqo xi nga kona xa ku ko fana na rixaka ra hina ntiyiso a wu vulavuriweni ntiyiso wa vulavuriwa masi tiva ku munhu wo fana na Biskop Makama loko ni kha ni landzelela tipolitiki ta Limpopo mina swi nga endleka ni nga ti landzeleli swona ti ni tlunyini kun'wana a swi na mhaka kambe leswi ni nga swi vona i ku sukusela khale loko a ya xitulwini xexi a nga hetelela a fika a va xandla xa matsalana
mupani lava n'wina va ririmi ra n'we ri nga tala a ku ri n'we mi nga n'wi sapoteki so se leswiwani swi vulaka ku hi nge yimi minhlero wa mina hi ku hayi tinxaka tin'wana tindlela lexi nga kona i ku loko hina tanihi rixaka hi nga se swi kota ku tekela nhlokweni ku hi hina hi fanele ku hi sapota wa rikwerhu a ku na nchumu hambi mo cincacinca ti-demarcation loko mi nga se teka xiboho a mi nge pfuki mi humelerile yana ni mahlweni hileswaku hambi loko ku ri ku a Mopani a ku ri na Matsonga Machangani ntsena ku nga ri na van'wani va vulavulaka ririmi leri a swi ta endleka Mopani yi tsandzeka ku humesa Mutsonga Muchangani hi mhaka ku a ku ta va ka ha ri ku luweni ku a hi n'wi vhoti hi Matsonga ya ka hina se ni yima na wena kalaka ku ka hinkwako laha hi nga kona ka ti-position ku le ku luweni mani loyi a nga ngheni loyi a nga dyi swi nga twa mini ya yima na lava vulavula ku ririmi leriya ene se swa tiveka a swa ha ri xihundla ku mani lava va vulavula ku ririmi leri ra mina leri va tshava va kha va lwa a va swi koti ku seketelana xa vona i ku dividana se hi nga zi hi rila hambi na loko ka peace ya ku ri hava Muchangani mani ni nga ta rila ni nga ta vilela na sweswi va nga nghena a ni voni impact a ni virila a ni vileli because na nchumu lexi ni xi vonaka xi standard difference vo ta kha va yima na valala loko service yi ta a swi koteki ku service yi nga eka rixaka ro karhi mi nga vulavuli loko i vulavula va ku ri i tribalism hi loko munhu a teka ti-resources a ri in power a teka ti-resources ti favora rixaka ro karhi loko vanhu va vulavula ku tlhela ku sungula Machangani va ku mi hi tlherisela ndzhaku swilo sweswo a swi kona few people lava nga ku dyeleni hi vo va ka va nga swi voni hi ku rixaka ri le ku tshikeleriweni hi vo va nga rhanga mahlweni se wena Khalanga a hi tshikisa swi nga xiswona hi swi kumise swona whether ku tsinele in future ku hana Muchangani a nga ta nghena swi lunghile leyi nga kona hi leyi hi mhaka ku na swi vona ku ni nge nghenisi un'wana a ni tshembi nga ha lunga leyi nga kona yin'wana mingiseri hi leyi ya ku loko mo languta ku fana na xifaniso xexi a kha hi vulavula hi xona van'wana a ni va ma swi tiva ni n'wina ku vanhu loko va vona swilo va swi tisa ka Khalanga vanhu loko va vona swilo va swi tisa ka Khalanga ma swi tiva ku ni kume mahungu yo tala njhani kusuka ka vanhu va lava ka hina va kha va ku no loko luya hi nge n'wi vhotela vuya hi mhaka ku hina tanihi hi rixaka a nga hi niki nchumu ivi loko ni va ni vutisa ku a mi nga niki nchumu vula yini hayi tithendara na yini na yini kasi loko sweswiwani eka hi vulavula hi ku lava va nga hlawuriwa va ri ntlhanu va nga ka top 5 hi langutela yini a hi languteli ku va tirhela tiko hinkwaro hi langutela ku vanhu va tirhela tiko hinkwaro a ni byela un'wana tolo Khalanga ni ku laha ka ANC loko i joyina i joyina ANC voluntarily i nga languteli gain sweswo a ka ha ri kona ku munhu a joyina ANC a nga languteli nchumu Khalanga vanhu a va joyina ANC leswi a swi nga ri a fashionini khale ku joyina ANC a wu nga languteli nchumu namuntlha loko vanhu va joyina ANC va langutele ku va nyikiwa mintirho va langutele tithendara loko va forwarda vanhu that's why na loko ku ka ti-conference ku hoxaniwa hi switulu loko ku ri ku a ku languteriwa nchumu mi nga ze mi hoxana hi switulu mi humesela xibamu mhaka ku va ku fanele ku huma delegate loko ku ri delegate yi fanele yi va dzambadzamba and branch yin'we nyika mandate mi nga ze mi humesa i xitulu mi la ku muba ku nga yena loko ku ri ka ku na nchumu lexi mi nga xi langutela se tipolitiki i ta makhwiri Khalanga un'wana na un'wana i le ku tifumiseni i langutele khwiri na vana va yena a ka ha langutiwangi rixaka na va lava nga ka top 5 va langutele ku ya dyela na va lava va kha va celebrate va tsakeli lava nga nghena va hleketa ku va ta va swameta va dyela khale va kha va nuhela hi mafurha va ri kule vanhu va kuma mithotho va ri kule sweswi va lava ku ya tikusa timarhambu na vona ni mi twile danke ni mi twile ai xiyimo xo tika xexo se mina la ni nga tshama kona a na ngheni ka vanhu lava va faneleke va yimisa voko hina tanihi rixaka hina loko mi nga se lunghisa yindlu ya n'wina mi nga se lunghisa yindlu ya n'wina mi nge pfuki mi hleketa ku van'wana va ta mi lunghisela yindlu kusuka kun'wana a swi koteki se kambe swi ri tani hi ta twa n'wina mingisero mina nomboro yaleyo 0860002543 ehenhla ka nhloko i awara ya n'we ka ha ri khale magayisa a ta va kha a twa ku pi a hi kumeni mahungu ya misava na hlulani fanuel magayisa nhlekani
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela ayi khalanga inhlikani na ncindani ka Afrika wa vulavula. Hey, na mina nda ku dzika nyana langutelo le ya ti conference ka ku hela ka vhiki. Swa tikomba khalanga ku ri ku ya hi mingisero lowu sungula a nga swi veka koho vutivi bya yena leswaku ni vona ku ri na united swinene eka vandla ra ANC ku nga ri na division hi ku vaseketeri va ANC a va hlawula ku ya hi laha va langutaka varhangeri va vona tanihiloko va ri ku endleni ka mintirho ya kahle. Loko hi languta exifundeni xa Limpopo mintirho ya vulavula kunene loko hi vona ku hlawuliwa premier wa hina manana Phophi Ramathoba because i munhu loyi a titsongataka mintirho ya yena ya vonaka swinene. Hi vona ku hlawuliwa Mandla Ndlovu tanihi premier wa Limpopo wa Mpumalanga i le ku tirheni kahle swinene. Se ni vona ku ri na united swinene a ku ri Francis Kuna Makawunyani. Hayi Bootpet na Ncindani. Bootpet Xitsonga xa hlamusela ku ri u nge tumbeli ri byanyi kumbe xana u nge tumbeli ritiho. Tribalism yi kona and tribalism ya ta va kona ma twisisa. So hina Matsonga swi tikomba nga ri dlayisiwe hi mintirho leyinene ya professor wa hina eXitawula Ntsanwisi leyi a nga suka a yi tirhile tiko hinkwaro ri swi vona ku ri ndhawu leti Matsonga Machangani va hlayile tibuku va dyondzile and va tirha. Conference leya ANC ya Limpopo a yi ri na tribalism ma twisisa yi ve na tribalism and Matsonga a va pfule matihlo ka nkarhi lowu taka ma yivona because swi endliwaka lana swi ta continue swi ya emahlweni va hi tekela ehansi Bootpet hina Matsonga exifundeni xa hina xa Limpopo. So Matsonga ka hina a hi pfuleni matihlo because tribalism yi koho and tribalism yi le ku tirheni. Thank you. Rixile Bootpet mina no la ku bela mavoko decision leyi nga tekiwa hi commissioner wa maphorisa wa hina General Masemula loko va ha vuyisele General Mkhwanazi ka xitulu xa vona xa vu commissioner wa KwaZulu Natal. Yaleyo i mhaka ya kahle ngopfu i decision ya kahle ngopfu yi beliwa mavoko swinene yaleyo Bootpet. Se mina a ni ta ku na hina vaakatiko nyimpi leyi kulukumba Mkhwanazi va nga yi sungula a hi fanelangi hi langutisa vona ku ri va lwa va ri voxe or hi thembela ngopfu ka vo Madlanga. Na hina loko hi vhota a hi tirhiseni matimba ya hina kahle hi ku a ni sweswi va vonile vanhu lava va ti endla ku i nga ri vele ku hi tirheleni kasi vo hemba vona va busy va tirhela vona na mindyangu ya vona. A hi va humeseni vanhu vo njhe valava hi nga va vhoteli hi kona tiko ra hina ri nga vuyelaka ka xiyimo xa kahle. Na khensa Bootpet. Inhlekani ka Afrika wa vulavula khalanga na muhumelerisi Ncindani. Khalanga ni kombela ku khumba liya tinhlengeletano ta conference leti ti ri kona ta vandla ra ANC a Limpopo ne le Mpumalanga. Hambi leswi leyin'wana yo ka yi nga yanga mahlweni mhaka ya swa tikhoto na swin'wana ya Eastern Cape. Hayi u ta ku khensa khalanga loko letiya timbirhi ti fambe kahle ku nga vangi na timbolovo. Top 5 ya liyani ti-province hinkwato ku nga hlawuliwa tona. Hayi a va yi va tirhela vandla ra ANC va tlhela va byela na tikhanselara ku ri hey a ku tirhiwi na timeyara ku ri vanhu va lava vukorhokeri byo byi lavekaka va nga fiki leyi va fika va tshama va nwa tikofi lomu ya tiofisini a va yi va tirhi nkomo. Mahungu hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula. U tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela.
tin'wana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. I sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM humelerisi wa n'wina lowo mirhandza ava a ku hayi a hi yeneni mahlweni hi twa ku n'we miriyini hi nga se lava vativi na hinkwaswo va vativi ta sala hi swi vona hambi ku ri mindzuku kumbe mindlwani kambe i tsakela ku twa ku tlhelo ra n'we i ri vone ku ri na tinqingho to tala leti ti nge le ku ngheneni ku komba ku tsakela ku la ku hoxa xandla ka mhaka leyiwani se a hi yeneni mahlweni hi dzika hi twa ku miriyini 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani Aye. papa mina Tsukini n'wina minjhani ba? Pfokela khensa swinene loko mi hi fonerini na timpfula kwala mi nga kona mi ri yini n'we Bo hi khoma leya ya tinhlengeletano ta ku hlawula vurhangeri. Hina hi ri rixaka leri ra Vatsonga Machangana. Mo hi vulavula street tribalism yi kona kambe mi yi sungule kahle loko mi ku hina okay mi sungule swona hina na mina ni wena ka ntlawa walowo okay na manu un'wana a swi kahle ku mi ti vulavulela n'wina mi ri n'wexe nxana n'we muwela mi nga ri kahle mina vulavulela swa n'wina kambe yena ni mahlweni makwavo ni nga mi kavanyetiya na khensa timhaka hi leti i ku hina or mina ka rihlovo leri ni nga ka rona leswi ni nga swi vona mina a ni ri part ya conference liya a ni ri murhumiwa aka branch ya mina ni vone swilo swin'wana swo chavisa ngopfu laya leswi a swi tikomba ku hina hi xihina a hi rhandzani va hlawuriwile masanga ka hina ya nghenini aka ti-edition yi hlawuriwile top 5 yaleyo top 5 mina a ni voni yi ri na problem leswo swa ku ka mani ka top 5 a ku nghenangi rihlovo ro karhi or kani a hi politiki leswi a hi swi tshikile mara tribalism yi kona ne le ka hina hi hexe because a hi rhandzani wa rikwerhu loko a nghenini aka ntlawa wo karhi ku va na ntlawa wo karhi a sayitini wo tikhetawo wu ku hina a hi fambi na yena loyi swi nge teki ku chekela loko wo vutisa ku xivangelo i yini ku hava ti-reason timbirhi leti va nga ta ku byela tona va ta ku byela xilo a nga na mhaka na n'wina hikwalaho ka yini i ncini lexi mi dyondzelaka xona tololo a va koti ku vulavula ani okay lexi ni nga vuya ni xi vona mina laha nhlengeletano liya nkulukumba loyi be honest a va nga n'wi lavi a ni lavi ku ni jikajika nkulukumba luya a ri ka vurhangeri lebyi a byi nga heleriwa hi nkarhi vulavula hi mavito a hi nandzu i mavito nkulukumba wiya va nga n'wi lavi vula ni vito hi yini nkulukumba makama a va nga va lavi hi va mani hi vanhu va yini hi ntlawa luwa wu nga hlawuriwa luwa ntlawa luwa okay mo swi vula so hi vurhangeri bya Norman Mashavani top 5 ya Norman Mashavani a yi nga swi lavi ku ba makama va tikuma va ha ri kona a ku ri na swiphephana swa a va swi endlile va swi vula hi vito ra vona va ku swiphephezana a va fambe va thika vanhu va vona va thika vanhu va vona nkulukumba loyi ka swiphephana swa a va nga n'wi thikangi mara hi ku Xikwembu a reach threshold nkulukumba liya a hlawuriwile from aka yini aka ti-branch aka community ivi a ya va number 1 ka ballot so hi la Xikwembu mi nga ta swi vona ku hambi munhu wo la ku sivela u n'wi sivela ku mani a nga ngheni laha Xikwembu xi nga pfuna xi pfurile mara machangani ya ka hina a hi swikeleli mona that's why mi ene loko ma ha vulavula hi ku pfula ka Xikwembu na yini hinkwaswo mi nga rivali ku a hi mhaka ngopfu ya ku pfula ka Xikwembu swi helela kwalano nkulukumba luya yexe i ti endlele vito a tirha hi yo mhaka na loko a ya ka xitulu ro sungula a va nga n'wi lavi va mani va lava ka n'wina that's why mi twa ni vulavula muhaxi wa mina ni ku
hina va n'wi vulavula language ya mina hi na mona a hi lunghangi hi famba hi ya teka vuchomichomi hi vuya hi hlaselana hi xihina se lava va rixaka leri rin'wana loko va vona vanhu vambirhi va karhi va lumana hi xivona vo tsaka va feta va leswi swi lavaka hi swi endlile ende xin'wana lexi mina xi nga ni vavisa well loko u khome matimba tirhela rixaka ri kota ku tsaka rixaka ni vula the whole i deployiwe hi ANC tirha leswi ANC ku lumaka swona ku na mintuku i ta kota ku hlawuriwa mata ni vulisa yini ni vulisa hi MEC ya MEC man violence ti-blue light ta famba a va khetiwangi va wile ku va na nkulukumba wun'wana va ri kambe mi nga se hinda mi vula ku yini mi vula ku a va nga tirheli rixaka man violence swi tikomba tani hi n'we mi nga sungula mi nge vuli mi ku swi tikomba tani n'wina miri a ni hi n'we mi nge loko u lava ku tirhela rixaka mina hi vo mina a va nga tirheli rixaka hi mhaka yihi swi tele number one kaze khumba na timhaka number one i timhaka ta advocacy ya ndhawu swin'wana swi nga fika swi va chela badi sweswo swi ku na clip yin'wana yi vulavula hi murhangelo wa tiko clip liya ya tshamina timbilwini ta vanhu ku vona man violence hi vona va nga tlhela va chela munyu a xilondzweni xa hina Matsonga Machangana se sweswi namuntlha ku njhani ku chachamela vona va humini ti-blue light ta famba chayile vona kasi i mani a mi tisela ku mihleketo ya ku vanhu lava loko va nghena na ti-blue light a va nga ngheneli tona kumbe va nghenela tona mo hi mi byela bavo hi byeleni bavo hi la ku twa swona loko ze u va MEC va lava matimba vanhu lava loko se va khome matimba a va ha lavi ku ma tirhisa leswi va nga rhumiwa hi ti-branch level ku ya fika le henhla ka top 5 ya ANC na premier ku famba ni ya tirha mitirhela rixaka a va fiki va endla swona xa vona i ku tikhula na maxaka ya vona na inani ya yini naswona so i dyondzo aka hina va rixaka leri ku loko hi nghena a hi tekeni xikombiso hi va makamu nkulukumba loyi enghenini a koka masokisa ku ni ya tirhela rixaka no ti rixaka ro karhi ni ya tirhela rixaka ra Limpopo hi ku angarhela no ti rixaka ro karhi ra Matsonga rixaka hi ku angarhela a nga zanga a hlawula ku ni ya ene loko mi vula sweswo ni nga pfumela hi ku i munhu a ri wun'we loyi ni swi tivaka ku loko i nghena a Waterberg i nghena Capricorn i nghena Sekhukhune i nghena a Vhembe vito ra hi ri rhanga mahlweni ko va ku hala ka n'wina ende xin'wana lexi mina ni lava ku mi byela xona na vanhu lexi va nga xi tiviku vanhu lava nga xi tiviku va nga rivali ku okay mo ni ku swi vula so hi case sa Mr Mpilini Comrade Mpilini loko va kote ku nghena na vona ende va nga rivali ku vanhu lava va huma ka ward ya 1 va huma ka branch yin'we ene leswiya rixaka leri rin'wana a ri lava ku nghena xikarhi ka hina ri lava ku divide hi mhaka ti-loopholes ta hina mina ni vone swin'wana tolweni ri kwaleni un'wana wa meyara karhi a byela vanhu mi nga n'wi vhoti mara munduku hi yena xa nwelela xikepe inkomu mi vona siku ra kahle leswi a mi ri kwele mi twe yini ku i ncini xi nga endlaka loko premier lava sweswi ku nga mi tshama xitulu va tivisiwa va vona ka ungeti va rila ku va kha ku ririsa yini kwele loko mi ri ka conference ya muxaka lowu mo ni mi byela xin'wana a ni ri kusuhani ngopfu na vona lexi mi nga xi vona mina laya i ntsako na ku ka ni tsakela ku ya tirhela rixaka ma vona ntsako wa mihloti ya ntsako loko wo swi vona ku asayitini loko u karhi u vulavula ku na vanhu lava va nga ku rhandzika ku hetelela loko se u fika u humelela leswi a wu tiyimise a wu ri ka swona vana ntsako wa loko thanks God na cancer hi ku u swi kotile leswi a ni swi endla mara kambe a ku ri na vanhu lava a va lava ku mina xikongomelo xa mina xi nga humeleli swa mi vona Dr Phuphi premier chairperson va va na ntsako wa ku rila a swi nga tshembisi because foso liya a ni twela vusiwana na metweni
ni twela vusiwana force leya top 5 a va hi va tirhela rixaka hi kota ku ya mahlweni ku vula vito a swi bohi inkombo ta mina ha nakene hina swa mavito anakeni hina mi le ku tlhontlhekeni va fanele ku ri naveleni ku bula na Botpita Botpita ni foneleni Botpita Ngobeni ni foneleni Botpita hi bula hi twa ku mhaka leyi nga tshama hi bula yona yi humelerile mi swi kotise ku yini tshama hi bula na Botpita Ngobeni la kwala ka Munghana Lonene FM hi bula va kha va kombisa swihlawulekisi swa vurhangeri na timhaka ta capacity sweswo swa ku taniya kambe hambiswiritano hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekaka inkomo minjhani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukile ina mani hi n'wina vana hi khalanga mo meni ni vula leswi nga mbilwini ya mina vula mati wa hina Vatsonga a nga ku zini leswi swa ku hi ta komba hi ku mavhenda mapiti mayini hi titiwo a hi ntiyiso hina a hi hlangani from the branch levels a va hlangani vanhu lava va sungula ku blame ku ma vona ku a hi go from lomu tiwadini a va hlangani i swi ka ti-branch a va tirhisa ti-divisions i tivi ku ri va suka va twanana from le va kota ku sapotana va sapotana va ze va fika lomu nga sapotani from le loko mi ya fika Polokwane mi ta swi kota ku sapotana mi nge swi koti mi nge swi koti sweswo a nga sunguli namuntlha swi sungule khale ku sungula kwale ku ya ku phikizana eCollins Chavani na N'wako Ramatlhodi swi kombisa sweswiya ya va na laki ya ku nghena Castle Matala laha a ni nga ri na nkarhi wa ku swi yingisela kahle a ni swi tivangi kahle na ku ri i swi winawine njhani but Khalanga kambe loko mi ku hi va na laki ku nghena Castle Matala mi swi vula laki ya yini la na ku kota ku twisisa ku mi vula hi ku yi emitsonga riyexe ka 30 years leyi nga famba ka yona famba mi ya languta matimu kahle a mi ngo to va mi kha mi va rhuketela xandla xa holobye loko mi va byela loko va ta ni khomela loko ku ri ke ni nga va ni rheti ririmi ni swi vulisa swin'wana mara ni n'wina mi ri Mutsonga phela eyo swi languteni kahle va ka Mathala i Vatsonga hi ku ni tiva wa ka va tshama kwala ka misava Mutsonga na xikolo va dyondze kwale ka inani no Mutsonga matiwa vona business hi ku fikela kwele ndzhaku loko na ha swi vula ku xiva na mali na xivutisi xexo mara hi ku va se ni kuma ku ri leyi va dyondze xikolo halaya ka vomhlava va pfulile ku hala se na ku tiva na muti wa vo laha nkowankowa ni ti byela ku ri i Mutsonga matwiseko se kwalana hayi va ta ni khomela xefe a ni vula ku ri a hi hlamba ku ngo va ku mara leswi nga xi vulaka Matsonga ho ti wisa ka hinkwaswo hambi mo ya khorhweni yinene mi fika mi langutisa leswi ku endlisiwaka swona ku yiwa hi ku vulavule mani a ku yiwi hi ku mani i vulavule leswi swa njhani swi nga na sense matwisisa loko hi nga ha ri divided vanhu lavani matiwa va va divided leti ka ti-branch le ivi loko se va sungula ku khuphuka va ya henhla vavanuna ma swi vona ku hala inani loko swi va hala a hi ndzeni ku va nyandza yin'we hi sweswo endlaku va kota ku yini ivi ro hetelela ni lavaka ku hi vula ku ri munhu loyi mehe ni nga tsaka hi mbilu na moya a ni swi khongerisa no va xiwengu ntsene ka vona a no va membara ndzi tshama ku ni va membara ka vona ma vona Phuphi Ramathuba from the time a ha ri MEC I used to wish ku ri ingaku va nga va premier mani lava yani va vulavula va ku ti-contest what mani lava vo tirha mani lava a va yimeli ku lava ku byeriwa ma vona xixo mi tele va sweswo vanhu vo general Masamu lava a ku hlamuleni ka sweswo va nga swi tivi mhaka ku pfumela ku sala swi nga langutisanga vo general ti tele va sayile swilo va nga langutisanga va luza vutivi mani lava va lava ku xi va xi vona kunene a va lava ku byeriwa se vanhu lava va na moya kumbe hi timhaka ta ti-sections ta vona va ku munhu luya i lava ti-content a hi mhaka swo mani luyani mani loyi a hi hola ka ntshembu leyi swa timeta swi nga n'wi holela tiki ya swona matwisisa mani luya o tirha from a ha ri MEC lero se swin'we mi tsake ngopfu ku sweswiwani a va premier ntsena i premier va tlhava va mi tshama xitulu mi tsakile
tweak the identity for the next akaya kuma another 10 years ago a stabilize Limpopo. I just wish anga piruniki na ye Nemetri papa kes makumembere nkombo timinete ntsena kuphela wara ya khomembe ayi fambeni yale ndlela ingathiki namitwa mle kuvulavuleni vele kuhleleni muhumelerisi va theukerile kambe ayi kumeni un'wana mingiseri lo nhleka ayi minjhani Khalanga epfukile minjhani papa ipfukile mwana akhensa ni kombela ku rhanga ni tirhisa matimba ya mina mwana hayi ama onhe chumu mi nge oni ni le ka xitichi hambi ku ri ka mufambisi wa nongonoko mi nge oni ayi mtweni ni ri mukhombo tanihi mutshama xitulu wa branch wa 34 Collins Chavani ya African National Congress munhu ku hi rhandza ku hoyodzela ka vurhangeri hinkwabyo lebyi nga hlawuliwa ka conference leyi humaka yona hi ri hi ta ya va seketela hinkwavo varhangeri lava nga hlawuliwa ku va va kota ku yisa vandla emahlweni ni tlhela ni nyika xitsundzuxo xa ku conference yi herini tolo lexi xi nga sala sweswi a hi yineni mahlweni ku kurisiwa vandla a hi humeni ka timhaka ta mihlovo a hi humeni ka timhaka ta swiyimo ya tirhela vandla loko ho cheka vandla ra hina ra African National Congress ri le ku vavisekeni hi swintsongontsongo a hi hinkwenu vanhu lava hi nga ka rona hi twisisaka ngopfu ka mhaka ya ti-conference van'wani hi twa nga ri ku va swa ti-conference loko swi fikini swi endla hi nga ri ko va ku hela ka misava leyi kumbe ku hela ka vabya ti-conference ta tshama ti va kona masiku hinkwawo and ti ta hlawurisa sweswi vurhangeri van'wani hi ta humelela van'wani hi nge humeleli i swilo swa normal ka African National Congress and na timhaka to gangisana loko kha ku va conference i swilo swa normal ka African National Congress ta tshama swi kha swi va kona swilo kambe hi twiseni ku loko conference yi hindini a hi ringeteni ku vuyelelana hi vachumu hinkwenu hi huma ka moya lowa wa ku lava a va nga fambi na hina so swin'wana leswi swi hi byela ku vandla ku hindza swilo hinkwaswo ina a mi nga ta mara sweswi a ni ya ma ha ri ka swona sweswi a ni n'wa mi famba hi unity laya ku na lava va nga fambi na mani laya ka unity liya a mi ri united mutsin'wana hi fambisi sweswo hinkwenu ende hi swona leswi hi xitalo a hi tsakela swona ka vandla hi fambisi sweswo hinkwenu mara a ni leswi Khalanga mo hi swi veka hi tlhela swi vulavula kwala ku na vanhu lava minkarhi yin'wani ku divide-eka ka vandla va benefitaka so hina ha swi tiva ka hi benefit nchumu loko vandla ra hina ri divide-ana that's why sweswi hi ku ri no varhangeri hinkwavo lava nga hlawuriwa a hi yeneni mahlweni fambani mi ya lwa ku unita vandla leri mina mi nga varhangeri na hina I'm part of the leadership ya organization swi ri na mina kwele ka ward ya mina tanihi chairperson ni ta va ni kha ni lwa ku hlanganisa ward ya mina ya 34 ku yi va nchumu se a swi nga ni pfuni nchumu ku mina ni lwa ku hlanganisa vandla tanihi ward mi kuma ku varhangeri va mina kusuka ka sub-region ka region ka province ku ya ka national vona ve le ku swi endleni sweswo that's why ni hlohletela ku kusuka kwele ka Dr. Poppy ku ya hetelela kwele ka additional member yo hi twela a hi ni ya lwa hinkwenu ku vandla leri kota ku humelela ha swi vona ku swilo se swi tikini hi nge vuli ku additional member yo tsela mbula yini ni vulaka lava va nga hlawuriwa sweswi aka province ka provincial executive committee kasi ti-officially i va Poppy ivi ku va na ti-additional ta 30 ti nga nghenisiwa i ti-additional ni khomeleni tani hi ku ni lava ku mi vutisa xivutiso xa nkoka kambe mo ni khomela tani mi ni khomela ku mi hetela airtime ya n'wina ni n'wina i swa n'wina swilo leswi hi vulavulaka hi swona se swi kahle ku hi swi twa kusuka ka n'wina mo ni khomerisa sweswo ni sungula ni twa nhlokomhaka ta mahungu hi ku ni lava ku vutisa ku tinomboro leti ya ta vulavula na a hi sungula ni twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 nhlekani tanana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ante yitsi mingisera Munghana Lonene FM wavan hi yo nhlokomhaka le loko a ku nghala yi dlaye munhu i venga i nge he suki i la ku tatwa ku kwihi ku endleke yini
xibulani magayish a hi tlheleni ka mukhomo ni khomeleni ku va ni mukhomise layini swimedia la airtime ya n'wina kambe a ni la ku tiva kusuka ka n'wina kasi tinomboro leti ta vulavula ku 1 2 3 ku fika ka leyo hetsela ku ya hi leswi a mukha mi swi hlamuserisa swona additional member kusuka ka Dr. Popi ku fika ka additional member yo hetsela a ni ringeta ku va katsanya hinkwavo ndhawu yihi kambe ni loko laya ku nga tsariwa ku 1 ku bioscope makamba ku fika le ka number 30 kumbe yini nomboro yeleya swi vula swin'wana kumbe swo tsariwa ku i maviti ya vanhu lava nga ti-additional members hikuva ni lava ku ni kota ku swi twisisa sweswo mi swi vulaka ni vula ku a swi na nkoka ngopfu hi ku ya hi mina ni sweswi ni vulavula hi ku ya hi mina mi nga yi hi n'wina mi nga okay ni nyikeni nkarhi khalanga ni sweswi vulavula hi tinambara hi ku ya hi leswi ti nga hlawurisiwa swona ka ti-additional members vanhu lava va 30 hinkwavo irrespective ya ku number 1 u kumi 500 vote number 30 u kume 300 vote a swi na nkoka ngopfu ka hina sweswi tanihi valandzeri va vandla kumbe tanihi munhu ku tanihi vinyi va vandla hi ku ra hina vandla leri n'we murhangeri phela mina leswi ni lavaka ku tiva swa a swi na nkoka a ni na xiphiqo na sweswo kambe swi vula swin'wana ke ku va un'wana a ri ka number 1 un'wana ka number 2 swi vula swin'wana na hi leswi ni vutisaka swona okay mo ni vula ku hi ku ya hi vanhu lava hi va rhumeli ku ya hlawula vurhangeri lava hi va vulaka ti-delegate swa vula swin'wana ku ri at least munhu wo sungula ku va n'wi hlawula ku ve comrade Bascop Makamba ivi wambirhi ku landzela Smanman so ku va munhu wo sungula ku n'wi hlawula kumbe ku va munhu loyi a nga va na tivoto to tala ku va munhu loyi a nga na to tala ni kotela ku mi kombisa na hi ndlela leyi mi ta swi vona ku why ku karhi n'wana a swi na nkoka ngopfu sweswo ti-delegate ta hina leti ta tika conference hinkwayo 1000 something mara chekani ku sweswi loko hi ta hala ka ti-additional number 1 u hlawuliwe hi a na ha tsundzukisi 500 or 600 and something a na ha na tot nomboro leyi se mi ri va kwini lava van'wani va 400 and something va ti-delegate ta hina va ri koho conference ndzi ngeta ku mi kombisa kwalaha ku hina a ha languti ku mani u hlawuliwe hi vanhu vangani hi ri varhangeri va hina hinkwenu n'wina mi nga hlawuriwa tanihi ti-additional members ka ti-official ta hina fambani mi ya pfunana na ti-official ku ri hi pfuxa vandla ra hina ra African National Congress hi leswi hi lavaka swona sweswo ntsena hi huma ka leswi hi lero loko ho nghena ngopfu na yi twa mhaka liya ya ku ya tixakaxaka ni lavi ku nghena ngopfu ka yona yi ta hi vavisa leya khalanga yi ta hi vavisa swinene a hi swi lavi ku tshama ka yona yaleyo na mina na swi tiva ku a yi hi pfuni nchumu hi ku hi hina xiphiqo a yi hi pfuni nchumu xiphiqo hi hina a ku zi ku va na un'wana la mukhombo hi yange phete a nga yi hi mhaka ku i wahala ka bungeni sweswo ntsena a ku zi ku va ku rixaka rin'wana hi hina vinyi sweswo hambi wo ka hi nga tshami ka yona mukhombo na khensa swinene ku mi ti nyike nkarhi wa 34 kusuka a Collins Chavani sub-region khensini mukhombo yes swona ngo sweswo khalanga khensa man inkomo ya khensa swinene maswona a hi lavi vanhu ntsena va lava ku swi mani swi tshika leswi ni lavaka ku swi kambe leswi ni vulaka swona i ku a hi lavi vanhu va ngo swi hleketelela hi lava vanhu lava ngo swi hanya ene ku fika sweswi nongonoko lowu vanhu lava nga nghena va swi hanya swilo leswi va vulavulaka hi swona se swi kahle twanani na loyi inhlekani khalanga minjhani kota mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile hina a hi timembara yo va vaakatiko hi kombela ku hlomba xo karhi ku lunghisa liya ya tatana mathale va huma eka misava le ka nkuna manana wa vona i Mutsonga but then tatana wa vona a hi Mutsonga ni va kulele kwale ka misava xikolo va nghene Phangasasa mara na voho i vanhu lava tivitanaka vaxavi a ni swi tivi ku ma va tiva vaxavi na ya so i vaxavi i Mupedi i Mutsonga so vaxavi i van'we na varhangeri na murhangeri wa EFF muxavi na un'wana a rhangela xitichi xa Phalaphala ni n'wi tivaka muxavi sweswo swa ku taniya
stan Khalang mara ku angula ka leyi ya top 5 ya ANC aswitwa man a hi la ku vulavula swicele swa ti-tribalism mara representation ya laveka ku ri na hina hi rixaka hi tike because loko mo languta statistics ya vanhu lava votelaka ANC rixaka ra Matsonga ra votela ANC hi xiyimo xa le henhla so a ni voni swi ri feme hi ku ri ku nga va na wun'we wa Mutsonga la ka top 5 liya ende since democracy swi tikomba nga ku hina hi vekiwa a tlhelo ntiyiso wa laveka hambi ku ri mopanini a ntsundzu hi ku ya hi vinyi va vandla reri a ni swi tivi ku ri hi vekiwa hina a hi timembara hi Khalanga hi xo xiphiqo nghena ndzeni mi ta influencer change a hi nge ngheni ndzeni Khalanga a hinkwenu hi nga va van'watipolitiki hambi ni languta i xo xiphiqo swa twala a languteni Mopani district la ni twisaka hina ha dominate kumbe lava Vatsonga va dominataku ngopfu kona a ntsundzuka meyara wa ku ri MEC ya xifundzantsongo xa Mopani ntsundzuka tatana Mahlowu sweswi van'wani va le Phalaborwa a ntsundzuka ku ri na munhu va vulavula ririmi leri a nga tshama nghena hambileswi va vulavulaka ririmi ku hina vanhu va le Limpopo ha vulavula tindzimi ta loko ri mehe ni huma ku Dzanini na swi kota ku vulavula Xiloveli loko ri Matsonga va le ka Malamulele kumbe xana va vulavula Xivenda so swa laveka Khalanga ku ri hi representiwa otherwise a hi tshikeni a hina ni swi laveka ka mani swi lava hi mani loko ri ku n'wama swi lava kambe mi nga ri ndzeni mi lava ku mi endleriwa hi mani hina young people Khalanga a ni swi voni ku ri vandla rero ri ta lunga for hi ta vona swin'wana swa vutomi and then a hinkwenu hi nga va ku van'watipolitiki yo lava ka timembara ta society hi tirha leswi hi tirhaka swona hi tshika tipolitiki loko mi tshika tipolitiki va lava ku tiva tipolitiki va ta teka xiboho sweswi va vona ku swi va fambela voho va lava ku va tipolitiki a ku na loyi a nga tsariwa phela va ngete loyi hi ya fanele ku va n'watipolitiki loyi hi ya nga fanele ku va a nga ngheni se loko n'wehe mi lava ku vanhu va mi cincela va ndla leswi n'wina mi lavaka swona hi la xiphiqo xi fikaka xi va kona no Khalanga hamba hela ku joyina party yaleyo is a sinking ship ntiyiso wa laveka a hi nge joyini va kwini Xingange Khalanga mina n'we hi tiva Xingange a va ri acting mayor ya Greater Tzaneen sweswi mi tshama lava na hoko la ka xiyanamiwa xi hoxi xikan'we na n'wana kwalowu wa n'wehe mi te ma va tiva mi tshama mi ta swin'wana swa xikolo na vona mehe a va ri principal ya mehe at some point eMawawa va kwini hikuva Xingange i vanhu lava va nga dyondzeka i vanhu lava fa va hi representa hina tanihi rixaka but va ha tshame eka local municipality ya Tzaneen a hi va voni ka province kumbe ka national kumbe va vutisa hi nga va vitani kambe lexi nga koho hi lexi makwavo a ni ri i tinambara phela game leyi ya n'we ya kumbe game leyi ya vo ya tipolitiki a ni na n'wana a mixero xa member of society se loko ri tinambara swi vula ku tinambara mfichana se n'wi pfumelela ku a nga ya ka district kumbe a nga ya province khale Xingange va ri le Tzaneen man swi lava tlakuka va ka province kumbe va ka va ta tlakula hi mani ku n'we mkhondle mavoko mi yimelele tlhelo kasi mi lava ku tlakulela hi vona hina hi kona hi rima eGauteng hi rima hi ri Gauteng a hi kona ekaya a va swi lunghisi ku halani hikuva va decide ku tshama kaya hina hi loko matric hi hambana na swona se ni byeleni a Gauteng loko va ya hlawula vurhangeri mi ta va mi kha mi hoxe xandla Gauteng loko mo languta Johannesburg loko na la ku sungula yo out a ni ku na sasa vona Manganyi va kona hi titwa hi represented tatana Xilowa a va ri mupremier loyi a nga tirha swa kahle swinene a ni swi tivi na ku i koho loyi a nga ti fila tintangu leti a va timbarini ka xifundza lexi hi nga le ka xona so hi swin'wana leswi hi tinyungubyaka hi swona kokwani Tsangwisi i xin'wana xa xikombiso xa hi vuswikoti bya hina ku vuswikoti a hi ku vulavula ririmi na hina ha swi kota vanhu lava hi vulavulaka ririmi leri loko mo languta the former Gazankulu homeland na the-existing infrastructure leti tirhisiwaka hi vandla leri nga koho sweswi hambi ku ri ti-office ta Mopani district ka ri the old parliament ya Gazankulu so na hina ha swi kota vuswikoti byi koho a hi yimeni vana va nga le xifundzeni xa Limpopo kumbe hina hi ta ri thyaka hala na hi swi tivi mara ka nkarhi wa sweswi base eGauteng inkomu Khalanga u to veri ni mukhensi hlayiseka inkomu a khensa swinene mingisero wa mina mativa na ha vula na sweswi ku loko hi lava ku nghenisa xandla ka ku cinca loko hi lava ku kona
ngecinci iyimele kule hi yo mhaka va ku na movha loko i lava ku yi jikela la lava ku koho i fane i va yi ri homu muchayeri i nge yi kombeteli anti kumbe swa koteka yi kombetela ku yana hala yi jika a swi koteki hi lava n'wana mingiseri nhlekani Zega ne botet. bota mina Botet, mada hi ku ya hi mina ne. Vonani, loko ti-facility or switirhisiwa ne ha ri na ku tshemba tanihi rixaka leri ra hina ku ri swi ya lavo Polokwane kumbe swi ya lavo Thohoyandou hi nge lunghi. Varhangeri lava vulavulaka ririmi ra hina botet loko mo languta minkama yo tala vana va vona a va kumeki ku va dyondza xikolo kwala makaya kwala hi tshama kona swi tala ku va va yisa kwala loko ha tshembela ku hala xilo xo swi nga kahle ku na swilo swa xiyimo xa le henhla ivi hala vo Giyani Malamulele ku nyajiwa hi vo varhangeri va hina kambe hi nge lunghi rixaka botet a ni mi twisisi swi hlamuseleni ni kota ku swi twisisa a ni twangi nchumu ma vona ku fana na hina na ku dyondzisa vana xikolo n'wana xikolo u n'wi teka u n'wi yisa Polokwane ka leswi mi ri yini school or comprehensive something like that why swi nga vi kona hala makaya swi tala na kona hala vo Giyani ivi hi langutisela kwala lona loko suka switandini loko swa Giyani ku na switirhisiwa hinkwaswo se vanhu lava va rhangeli va hina se mi vula ku loko no va ni ri na n'wana mina ni nga n'wi yisi mbilu hi mhaka ku va ta ni tekela hansi hayi mata loko mi va yisa halane va na proud ya ku ya swa tala hina hi nga khoma swa kahle hi vo va nga khoma swa kahle hi swona tsundzukani khale swikolo leswi a swi tirha kahle a swi dumini ni ma ni mi hlayela swa mve mi swi tiva ane a ku ri va Giyani High a ku ri va Kheto Nxumalo a ku ri va Ripambeta a ku ri va Bankuna a ku ri va Lemana i swin'wana swa swikolo a ku ri va Rivubye a ku ri va Nhlalukweni i swikolo leswi a swi dume swinene hi ku pasiwa ku va kahle se mi swi tshike swi fa se loko mi swi tshika swi fa ni nge sindziseki ku n'wana wa mina a dyondza a Giyani High ku ve a nga kota ku dyondza mbilwi laha ni swi tivaka ku loko a za a dyondza mbilwi ku a pasa 100%. ivi mi cetela kwala ni botet ma vona la mi ri le Tafelkop la University of Limpopo la Tafelkop ne la kona kwala Mankweng kusuka kwala makaya vo Giyani lo Malamulele la switandini loko mintsa n'wana o va na boti kumbe ndzi na tirha kwala u ta va na proud mata ku ri n'wina mi nga fikeleliki ku ya hala mi vuya na ti-fashion mi ta langutelo hansi ngopfu hi langutisela na hansi hi xiyini botet u nga ni hleka loko mi kuma ku no mbala swikapikapu bota wena u vina na khazela hi le Tafelkop swi taniya mara Xitsonga khale xi swi vurile Xitsonga khale xi swi vurile ku khale xi swi vurile Xitsonga ku loko nga fambi ta teka n'wana makwenu a xi vula yini kasi a xi nga vuli swona sweswo a xi vuli swona mana a ngo munhu u yi hi tidyondzo ma vona hi laha ha ri kwalomu hansi xikolweni na ka botet a vuya na twanani munhu a vuya na ti-computer botet u ta vuya kuma a khometela swinenhentani swa kwala xitandini u vuya Tafelkop na computer na kavela a mi dyeledzeli ma vona mara botet loko u vulavula swin'wana ka topic ivi vanhu va ku yingisela ka yena ku ri why u hlula yena or u hlula ka vona ku ri keni va ka vona vanhu va xiyimo xa le henhla ku ta va war but se mi yi cinci nhlokomhaka ya hina kambe a hi gimeteni kwalani khesiri bota mina a khensa ni khesiri a hi kumeni van'wana ni khesiri bota mina inkombo bota mina a khensa ku na un'wana mingiseri laha hi yo mhaka a hi kumeni van'wana ku na un'wana mingiseri kambe ku ze ni vulavula hi timhaka leti i ku se i le ku yiseni laha hi nga ri ku kona nhlokomhaka leya loko mi nyika xikombiso a swi fambelani na mhaka yaleyo loko mi kha mi tsala ti-research mi ta byeriwa ku loko mi khotani swilo leswi fambelanaka na leswi hi nge le ku fambeleni na swona a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Kalanga a hi papa conference leyiwani ya hina Kalanga yi kahle ku hava switulu leswi nga tshoveka kambe xin'wana Kalanga wena voni muhloti ya khwini hina hi nga ku muhloti ya khwini
leswi ni ka swi vona tolo swa chavisa mani mativa hina swo fana mina ni kurile hansi ka van'wani vachaviseki va famakazankulu ma wa vona a wu tlhele ku rhula ni tsundzuka jeje mavunda loko a pointiwa kwa Yivedzoro ya Xitsonga a ni ri kusuhani too much na vona a zange nga vona tiphati yi lo voye khwana pointiwile sweswi mina holobye wa Dzoro ya Xitsonga a zange nga vona phati tolo na Xikwembu ku na vhenge rin'wana na ta ri vula hi vito un'wana a fika hlaya vo ti 50,000 ni ya kwihi ni ri ya celebrate hayi khona celebration leyiwani mali ya celebrate hi huma hi kwihi na a swi na mhaka khalanga kambe lexin'wana mina ni ta vula xona a ni ta ni khensa holobye wa ka hina Bascop Makamba kambe xin'wana lexi mina ni bule ni wa bulemelaka xona hi ku ha tsandzeka ku khomana i ntiyiso and a swi nge jiki khalanga wa vona ka dictionary leti ti nga nghena hi leswiwa sweswo leswiwani premier va lava va nga nghena hinkwavo fika ka date u decide a fika tsawula wun'we laha ku wo ve MEC as long wona wu ri kona laha ka dictionary a nga tlanga number 30 a ku wena ku MEC number 1 a ku wena famba kambe lexi nga sala hi ku sweswo leswiwani Goodman Bascop va lava nga kona na bojo maswaka a va zameni something man va khoma meeting na tlhelo va vitana whatever the delegate because but leswi nga dlaya ku khalanga i ti delegate sweswo leswiwani khalanga i delegate loko chayisa fika u teka vo 20,000 30,000 famba votela ximali famba votela xifamba kambe vurhangeri loko byo voteriwa hi province hinkwayo like loko yi votela national sweswo hinkwaswo swi fana swi nga ri kona corruption yi fana yi nga ri kona se because vona va ta votela munhu loko a nga le ku yiveni a nga yivi loko munhu va ku winile u ka u swi tiva ku number 1 u rilela yini a swona khalanga ku na swin'wana leswi hi fane hi tshama ku tsaka lava va ku va kume a ni ku xi khalanga va fana van'wana va le ka hanya na swona swin'wana leswi kurisiwa va fika va rhwala one by one a hi yeni bokwini a hi yeni kwihi loko mi va ku ya vugeleni mi ya dyela yini tan'wisa va pointa munhu ku holobye wa 1 holobye wa a va tsangi hi vona ku celebratiwa ku xaviwa mabyala ku celebratiwa ku hi nghenile hi ta dyela khalanga ku hava xin'wana n'wana mali ku hava xin'wana nemetwele papa nemetwele inkomo a hi tweneni a hi hundzeni laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi Bana 50 gram ta khume hi 50 rand. Kellogg's Instant Noodles Multi-Pack 5 by 70 gram ta ntsevu hi 120 rand. Kuma swo tala paseka leyi eka Boxer. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahachelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa loko u tlanga a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsA@napsa.co.za Munghana Lonene FM makombandlela tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hele ka Munghana Lonene FM makombandlela ka ku haxela thwi xitsonga xa nhlalo ku sungula un'wana mingiseri a hi ntiyiso ku ri vana va lava ku tinghenelerisa na ku cinca xiyimo xa swa tipolitiki ni ringeteli ku nghena eka vandla ra ANC but ni kume ku ri corruption yi nghenelele kusuka eka ti-branch ni endle 2-year membership but ku nga se hela lembe ni byeriwe ku membership ya mehe yi expireile ni lo vheta ni tlhelela ndzhaku ni swi vona ku vandla leri ri nge he lungi a nga vulangi ku ni nga vuli vito
tiyisela ni bevula n'wina mi ri yini 0860 002543 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela tsundzuka ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo kuso sungula kusuka studio 1 ni Masingita Mall Hlekani lowu n'wana mi yingiserelo Nhlekani ani nga pressang kona ani nga pressang kona kambe itin'wana ta timhaka leti ti nga koho mingiseromelo ka kha hi languta hi tlhelo na hi laha swilo swi famba ka koho eka tipolitiki ta tiko leri a hi amukele n'wana mingiserelo Nhlekani bot kalanga njhani papa mina hi pfukile hi ngo vona bot pfukini xikongomelo hi ndhuma bot kalanga hello ni mi yingiseri mina ni vulavulaka na mina a ni ri un'wanyana loyi a ni ri ndzeni ni nga ku ni swekiwi hi vandla ra ANC mo ni mi byela bot kalanga leswi endlaku na hi ri ku dedeni hi huma andzeni ka vandla ra ANC hi leswi nga humelela aka conference hi le ku khomiweni hi tingana letikulu swa chavisa ene hi ri haleni kaya ka hina Matsonga Machangana hi tlhela hina hi sungula ku va kha hi lwa hi xiyimo leswi nga endla ku ri hi thetha i timhaka ta ku loko hi vulavula hi ri Matsonga ma ka hina hi kombisana ku ri hi nga yisisa ku yini vandla ra ANC hi ri Matsonga Machangana ku haleni ka hina hi le ka Matsonga Machangana ku tlhe ku sungula valava hi nga na vona bot kalanga hi mhaka ya ku loko u ri hava xikhwama swi la ku wena a wu nge pfuki u twini na siku na rin'we leswi endlaku swi ya dlaya conference swi dlaya na vandla ra hina i timhaka ta ku tirha ngopfu mali than ku aka vandla ra tipolitiki se swi le ku dlayeni ka vandla ra hina ra tipolitiki kumbe ra hi ri karhi ra tipolitiki mhaka ku van'wani hi va hi nga ri na mali ya ku ya xava khalanga ku khalanga loko u ya ku voteni famba u ya votela mina swi la ku loyi a nga na mali yo tala hi yena a nga ta a ya wina ku voteriwa ku a ta kota ku va amahlweni swi kha swi endla ku se vandla ra hina ri ya ku onhakeni na ta vula yini na hi ve kona hi kha hi hlangana ku endla ti-delegate ni le ka vandla ra hina ra ANC kwala a rhanda hi tshamaka kona loko mi fika laha loko mi vhota against leswi va nga swi laviki swi la ku se mi fanekele mi ya chavisetiwa ku loko u nga endli leswi hina hi lavaka swona swi vula ku we u nge swi koti ku famba na hina a wu vulavuli nchumu ku ta vulavula lava nga ta va ri na mali a xikhwameni bot kalanga hi le ngele ku dlayeni ka vandla ra ANC ene vandla ra ANC loko a ni swi tivi ku ri i va mani lava nga na matimba ya ku va fanekele va lunghisa problem le mhaku a yi le ku lunghisekeni yo ya yi kha yi vaviseka vandla leriwani a ri navetisa bot kalanga hi leswi a wu swi twa na we loko u ri ndzeni ka rona ku u le ndzeni ka vandla leri nge le ku hanyeni hi matimba lamakulukumba namuntlha a ra ha endli swona hi mhaka ku loko hi kha hi vulavula hi ti-delegate ti yaku ku hlawuleni laya swi vula ku loko swi tiveka ku ri i khalanga a nga ta va a khaya a nga hlawuriwa tanihi delegate a wu nga tlele n'wana mhani vusiku hinkwaswo u kha u foneriwa u kha u byeriwa ku ri hi niki akhawunti leyi u tirhisaka yona va ta ku chelela mali ku ya fika u hlawula vona swi vula ku loyi a nga ta va a nga ku chelelangi mali a nga yi ku hlawuriweni se yisa ku yini amahlweni no a ni ri n'wina mi nga vula mi nga ni cheleli ni right mina ni ya hlawula leswi ni lavaka swona loko u ta vula hi bot kalanga u ku mina mi nga ni chelelani mi kuma ku aka wadi leyi mi nga ka yona kumbe ka branch leyi mi nga ka yona mi hlawuriwile mi famba mi ri 10 laya wena u ri 1 u ta va u arile ku mi nga ni cheleli mali mara vanhu lava 9 lavaya va teki mali va ya vhota against leswiya n'wina niswona ku loko wo fika hi vhota i swimalimali hi ni pfuna hi tingana tolo mo ni bye bot kalanga na kereke yi nghenekangi tolo la ka ni tshamaka kona mina loko yi nghena kereke leswi loko mfundhisi a chumayila se a swi tlhela le ka Bascom Makamu ku mara why va hi endla yini ma swo u suka le henhla le ka posini ya kahle va ku deputy secretary namuntlha va ya ku teka va ku additional member mi ni vona leswaku ku leswi a ni swi tiku hi tlangu yini hina Matsonga Machangana ho va ku tlangiweni mi tlanga hi mani hi tlangiwa ka vandla ra hina ra tipolitiki ra ANC no a ku tlangiwi munhu hi nchumu la a ni ri ko votaniwa ivi n'wina mi teka xiboho mu ku a mi vhoti swimanimani swo ni vula ku swona ku mina se ntavuya se ni kha ni nyuma ni ri 1
mhaka ku mina lava ku vhotela makamu loko na ku vhotela makamu ni ri one lava vo tala va vhotela va tlhela va sungula ku xawuta kwalaha ku a byi winangi hi lwa hi xihina hi leswo bot kalanga mi swi ni vangela allergy na rash n'wana mhani leswi nge le ku endlekeni ka vana ra ANC leswi swi ni vangela allergy na rash swi ni twisa ku vava a ni kerekangi kahle tolo mo hi ka van'wana inkomo hey a hi tseleni lava nhlekani bo etsela n'wini nhlekani hayi la n'wini muhumelerisi i ri hi nga hatisi un'wana xiyimo xo tika xexo minkarhi ya ku tala loko ha ha kula a hi ta byeriwa ku i nga se kombetela un'wana hi rintiho tivutisi letin'wana ti kombetele mani tintiho se maendlela malama a ma ku dyondzisa ku u nga se sola un'wana sunguli languta ku wehe u le ku hoxeni njhani xandla ku tisa ku hambana eka matshamele ya swithu mavo mhaka kona se i mhaka leyi kumbexana hi nga yi langutaka ku ya mahlweni ya hi dyondzisana tanihi rixaka ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo kasi lembe xi radio ra hela mundzuku ni mundzuku lembe ro hela ra radio agimeta kusukisela mindlwana hi ta twa ku i mana vuyako i mana nga vuyeko ku haxiwa kwihi ku haxisiwa ku yini kusukisela mindlwana tshemba se ma kha ma swi twa mi kha mi tivisiwa swoho hi ndlela yaleyo se hina hi ta va hi kha hi gimeta mindzuku ku hi ta yisa ku yini mahlweni ta mi byela ku mindzuku sweswiwana hi pfumeleni ku nongonoko lowu hi ta wu gcina kwala hi wu gimeta kwala a wu humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa kasi hi vo va nga koho le a studio 2A kasi laha a Giyani ni famba na Sunduza wa ka Minga nongonoko lowu ta va kona nakambe mundzuku hi ta ku tisela wona thi kusuka studio 2A a Polokwane mana siku lenene mi tiphinani tata Mbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Magombandlela